Prijateljski dobrodošli na prvenstvenu utakmicu prve Crvene Sjever 14. kolo u kojoj se sastoji domaćin Pelješac ZG i rukometni klub Rudari iz Ruda. Gosti nastupaju u sljedećem sastavu. Broj 1 Filip Cvetković, broj 2 Karlo Skendrović, broj 4 Filip Skendrović, broj 5 Matej Štajnkler, broj 7 Matej Štiljan, broj 8 Lovro Gača, broj 9 Dominik Crčak, broj 10 Hrvoje Tojičić, broj 11 Tomislav Štajnkler, broj 12 Antonio Gulić, broj 13 Tomislav Prnas, broj 14 Dominik Banje Borec, broj 15 Andrej Trčak, broj 17 Erik Fresu i broj 18 Maksimilijan Jurić. Na klupi su trener gospodin Hrvoje Štibuhan, službeni predsjednik gospodin Ivan Prosoli i tehničko gospodin Goran Prosoli. Domaćin RK Pelješac ZG nastupa u sljedećem sastavu. Broj 5 Marko Pedić, broj 6 Filip Zelić, broj 7 Dominik Halužan, broj 8 Frane Matić, broj 10 Hrvoje Čapan, broj 11 Matija Uremović, broj 12 Petar Kreše, broj 13 Lovre Previšić, broj 14 Marcin Špoljac, broj 16 Ivan Panjan, broj 17 Daniel Lušić, broj 21 Frano Vlašić i broj 22 Igor Vrakić. Na klupi su trener gospodin Igor Kos i službeni predstavnik gospodin Daniel Tuđman. Utakmicu sude gospoda Dalibor Jurinović iz Zadra i gospodin Marko Mrmica iz Biograda na moru. Nadzornik utakmice gospodin Dražen Bajčin iz Dugog Sela.
Koliko je on zakupao? Ne znam, tamo se znači. Tamo drži obranak sad! Nije ovo šah!
Ajde sad! Krilo! Ruku im digni, alo! Urat, lopta! Ruku im digni!
Ajde, imate ih sad! Ajmo, drži!
Znači, bilo bi bolje da igraju bez Daj menjaj golmana malo. Daj, diži ruku više.
Dokle će sudac, dokle? Sam se baca. Hoćeš u zid. Pa kaj delat? Pa jedno se trene. Ko je to škoje uči? Kaj nisi pripreme imao jedno se radi? Kaj si delal na pripreme? Kaj si sad spomenuo? Ako nije dobro, jer često da igraju super i onda tu radi priliku od Dobro da ga sad menjaš. Da nema ni mijenja. Na 10 razlika. On bude ne brani ništa od njega sad.
Semafor!